Vyake gima mwanchi umurigereria bugetaseni gensoko no basemera kwanenga weekend yago yaberekego tuba entoero rukegima nebiro binde ndengo kwarigania asemesa ya mangana maya elindengo manye nare yabereka bakorekana korwa chingongo chionsi inyechense tabasaki baito babeire bagotarera chinsemo na kweneke bana babere bako yarigania asenchera iyo boikirano ekero chiri tarikibere cyumutenyo 11 koyega wechiri bubere emerongevere netano mwanchi muliyelire terane kerubo Frida na batoko kwatera na soko neke bana chibichani liogire wikira sole asenchira ya bene na rebal na basondari na boigo ensemeri akabere studio toldi nyoro mwanchi muliyelia ayonsi na boko yabwate wetera sensemeri mitandao asensemo ya Facebook na boigo YouTube wetera ensoko TV toskare ngwira ntrasige keke elindengo manye asenchira yobo ikirano kolende tiango turaya nyora asenchira yoko ya chuta uruliri okorane megia betiro Omosahe bwe myaka ya igatwa gusiri obugima bwa ya senchira yobo tutukanu isamwera amenya ntuyo amenya ngwani tamuna na noyo bosi Twaheru siriko rwa serikali nengwana yabangina ba smart mama bosio uwobochori ukatudanganya ukageuka sisi ukaangaisha biashara zetu ukafuta watoto wetu kazi Muraibe kya magia DCP rigadiga shagwa kwa mochobo koleri bwaye Ruto Mwanchi umurigereria ikaransa oike ilindengo manye asenchira yobo ikirano kwechaka amaya yebirebiga ni otukwechaka korwa sorgongo rwagusi no roboti rugo ichania asengo komenyuna omusawo yomo w'emyaka ya igatwa aserieta Advin Ongaki korwa sekenyorogia Isamwere ke gotoka imeyo bunge yabo basi county ya Kisii nigo akagire goitwa n'abantu batamanyiri asensemo ya Bosongo yotoka ward ya Kitutu Central emambya yelitko lyalero asogo kagerwa kuiba epigipigi nanya nabo korengana ne amateaye nigo batuguteira lebuna umusawo yo tanya gutwara embweyo na gusaba obwene kwenekigwa ase omwano yo abo bisabo gutki naboigo abanyanyimbo begetaseni kyanyanja nigo bayirusyo mubere onyagusira asensemeyo chingaki obutuki bwachakigwe bene Mulikito Pethel Machini na mange. Amayenda nigabwata inse asensemo ya Bosongo ewoli ya Kitutu Central account ya Kisii emambil chikoria rero. Yemaiga ya matemo kurensemo ya Mutonto ebunge ya babasi account ya Kisii babuka na komanyugo igoro yo mwanobo asirita Advin Ongaki uyometa asensemo ya Homa Bay gaitire asakagire muna nigo ibete pigipigi. Mwana okonya amenyete Homa Bay mwana Ongaki na bakinete buya andi gatikabere mama mwaba gakari kwerende yari isiko tamenyetio lakini nende chintakane icho asinetwe jirendete mwana maete na ikire saa 11 nkorangeri bwana Ongaki obeiro gusira amane muna na ikire gaiga nabona nyorira ale para elinda asirete akuruliri okorane megia betiro okororana miyende bamubitete emiyo ne yende bakamwaka somuto lakini samagena ya bamubekerete ebara tingwegena narari goito mwana Kurengana na nginarome nyagusira omusayo tanya gutwara embwa yo boibya sobogima bwae moigo ito kagere ngatari mukabara no bukabaro bwae bagotenga aro mukabara ngani bibiya bwae tumanya ngaki serikali yacho ekoro chunguzi tumanya ngaki epigipige mbamo nyorete kara monero ngakiete linse ga saiteire tumaye ko nyonga nere gwikubekire oronse onyendiri omwana yaro mukabara kango nyona bagambi boka mmetinga no mukabara na ndetanya ku report no gisa kende aireru nyo polisi amega na akinga no mukabara mwana okorekana na ajete Homa Bay bakamurusio bakamurenta bacha kumuitira gaige kwerenda boso munyangena ono jenne na beri no gugumya mwana otari mukabara mwana ukana amenyete ngocarika na indoira na
asamenyete bomabei ntumumanyiti bina monto makora no twakina ne wikabona bona mambi twanyorera pari nga ikaiteire busongo asibarireira yugujigokoro butuki ase pikipiki yo akagire ko banereri ekiagera taringenero mbarabari no muberoe igobona asuma ene mwana otiakore ntuki ubumane bwaiti abonyorekane tumanye ngaki abayete ko moleta kurua mapei bagaja kumuita mbarabi eserikali ekoro uchunguzi tumanye ngaki inki kia muitete abajete kumuimbare bajete kumuikuruoro bono ntore tayari kumanye pikipiki yo manyene ande ntore tayari kumanye pikipiki yo nganereri ase ngencho buna bono ntoranyora no nubara bwe pikipiki nganereri namba plate nereri ande batata yo aba bamuire tema aba bamuminyogeti ko chimate bagachikumwoikurumate toba manye ngambarabi naendo goitukua engankoro kia ase ngenche karo keri bare komoita goikambarange angambarangere none family yabo egere none family abe baweanga omonto obo otokira segete ekero mubero nyagosira urusi wa sensemeyo nigiamatiyo yaganirio bwene umusayo iga ono turi no goichano konene gotogusabe serikali ko ruchunguzi isaine tumanye keriki ari kumuitangereki igobona umane bu mwana otio bonyorekane tumanye ngakinki kimuitete na bamolete gambara bia serikali eteme ko ruchunguzi ya serikali enyare gofuatiria sobwango enyare gotobwene wogo gose enyare gotoa obwarabu buonga kingana kyaitire ase ngenjo yare ko banga ne pikipiki emoitete anga ne pikipiki inere gabu next speed lakini ase sai ndoranyora epikipiki yu asiri Reporteria en Soko TV Koroige County ya Kisii Nchepethuel Machin Mbiyamana sana mulikito Pethuel Machini Korose County ya Kisii asoko twariganiria oroboti rwa senchira yoboikirano Gosikabusio asoroboti ronde nigotokwenda wikase County ya Nyamira asingo kumenya buna abangina ba Smart Mama korwa ase bunge ya North Mugango nige gati yabo besokia na batebanga batigire gusira eserikali na nigo barache kumusira Dr. Fred Matiang'i n'umurwanereria ogusira Matiang'i bagukwana imechiro yekerenyo nigo baerera ogotogigo ogosogotigwa kwabo isikone serikali yo muraibwense Dr. William Ruto nabo igo kweyongolia korwa asogosira omubungo bo oyole ase serikali omoske Joash Nyamoko oyo boigo bale no kwegenanga na chikoba kagwa kwesiko ase amatuko alebosio nigo baralianga asobo cholyo boke we wodi yekerenyo nigo barache gusira ondorabe ase ntibago chigusira ondorabe ase serikali ase kolende barabe bagusira oyo gusira Dr. Fred Matiang'i Morikito Embunde Steven nabakagotwaliganiria oroboti ro Vale nobororo bonene gati y'abasubati ba Smart Mama annemono abakurati kuri bunge ya North Mugango nigoko mo berero kogechugo konene asugo tumekwa gusira serikali ya RBC ase kurende batanya gukonyeka kende korengana barabuni go berere teneninga bago cha kwendra gusira serikali na inde bangina twarenge kieni twatangiri gugo mugaso toitire twabeire muna chinguko twaonjo kirekeni muna tole gaba kungwa babora ka bara abataka no bara na twana gotenga tole Smart Mama totali korte kitne to kolero yoro tuna twatengero kama gora to nyarire twachire gwake samuna kurutwa gachande gete serikali yeye bono twaete chukura ngajiro nya te serikali bono yaburi bona bangino to kare gotenge kubaka twanyarike abangina babande twachete ko beka ama una nche bono murayi bwe kyombeki ekimuna Smart Mama twachandekire bono twatire gaga kitokonyeke eyo minto ekiagara no na abana baito bono twatengire baka abana abalisi abangina gusebana tutoli koligererigwa twatore Smart Mama togosiro mushimi goito mwanjwa twasinya moko bono twaika engaki agakare gotoire gochikonge buna menya nkobori ari chikura twachire gwake sabo twabire daga sabuna ntwa bakurati abakurati abe kare twabeire nga twabire
daraja mono abaisanga bayikire twanyore ngo bagakare ko gutitenda abangina babo isanga bamwe batasekerera batanga bakurati abantu rakonya katwatengire abangina bange bina bali magaiga batengirwo marikaerire buna bali igamba bwati mariko giteyo ciara cia marika bambo bakune iga maguru tayo okwana imeye chiro ya Kerenyo ase bunge ya North Mugrango imeya Nyamira nigo batebirenga mbago ciago sira omujumbe bororo North Mugrango moske chwash Nyamoko no morwaneli huyuago siro UDA moske Francis Amenya asekorende barache gosira omurwanelia okomosira Dr. Fred Matiang'i moske Jeremia Onkaro bwekiama kya UPA Kerenyo tumeteseka bone gento gyo gukumia ototagetiga amenya ntuyo amenya ngwani tamu na noyo na Ruto nyamoko na Ruto off bono ntu asetore igotore igarari asongaro na Matiang'i Jabami toga kina chande kira so mwesimi wana chire boira ngo matabiri ga kyo mwesimi antonkonye kali ga sinkoria omwana one byo konkonye ro mundu seria ari mandere Somalia ari omundu seria transfer yo Katara swaga kiagarare ndo nyori antabi next week ya nakoba Nyamoko ndio mheshimiwa wetu lakini atusaidii. Sasa wamama tunasumbuka hapa kwa soko. Tunalia wamama tusaidiwe. Kama ni aje wamama? Tukangainwe chiro na Ruto agocho kwani bintu 800 asetageka. Atimisi oteba chipara manyete bakama ama ebipara binde atana ni tutotamanyete bali abanyene baga. Lakini ebipara ebitari korosi. So we are tired with him. Smart Mama hababeire bakomosira omujumbe chwash Nyamoko oyora serikali ya Ruto nigo batebirenga sentundeiga nigo barachigosira Dr. Fred Matiang'i na kumotia serikali asogotekerania achira barwete Ngoba no twamanya goteba baiga ntwe twadifegitio korwa ase Ruto twacha so mwana oyo ito okengo Matiang'i twamanya korigererio mumuro oyo ito ngege sasa ogucharuka gutigoro okoro serikali imetusumbua. Sasa tumetoka huko Ikonge, penye tulienda huko. Tumekataa maneno ya serikali yenye kwa uwanja. Hata Raila wetu amekufa, hakuna mwenye anatutetea. Kwa hii serikali sasa ya Matiang'i, ya Jeremia Ongare MCA. Ngona tu ikirenga tunarera twajira karengera ringa. Ongaro Somo soko no mondo someka nanda abate enkore bigiye. Bara twachara era busugwa media gotebanga se tuikire esa igeria ito yo mugusi Matiang'i ito igo twachira gutangasa ngantu otore nyuma ya Jeremy Ongaro for MCA Kerenyo Ward na Dr. Fred Matiang'i Steven Nyarikembude Soko TV ya Kerenyo North Mugrango County ya Nyamira. Mbiyamano sana mulikito Steven Nyarikembunda asogotwariganiria oroboti uru uskabasyo egeikaro kyobomo bwechinse kemberonge berene yamo yomutinyo kabere mwaka wechiri bubere na 14 ikalari chitariki ibere cyomutinyo 11 kera omwaka unalitko ensengima ikomorikera alia mabe abariki amangana gose abaralia bagwetera asege ikarekyo chinse chiria chiro seti okubwatanoko chikaborirwa chibekemero belio ekwaneke buna abaralia bakorire egasi yabo batari goturubania abo ase balia bako baturubania abaralia mbairerwe egetambukero keri chiko murike monene wekyombe kyobomo wechinse nigagosegeta abarali baigwe esiko ekero bagokora egasi yabo murikito Vincent Monda namange Chitariki ibere umutinyu ikomerarimo umwaka w'ekirwe ibere na 13 asakuru kwa Kidar imeyense ya Mari abarali babere Chislain Dupont na Claude Ferron bense ya France bagaitwa na masasi y'ebunduki na gusiria magimabo emebere yabo igatoka isiko ye town iyo ya Kidar kerutiraro abarali abo konyara bakolire chingambo na kolika chiripoti amona abarayi bekyombekia National Movement for the Liberation of the Aswadi ikikiare kurwanira obusubule bw'ensemo ya Aswadi ya Mali Marie Christine Saragossa ne boss ya barali abo agateba gusira kwa barali abo tikobe getango keragera barali goikasali ya magima bakogosererwa umurikyo monena sekyombe kyobo mabwechinse Antonio Guterres ngoteba rubuye bwo gutwara barali gati yaito. Journalists play an incredibly important role in our lives, sometimes at great personal risk. They bring us invaluable information from around the world to right here at home.
They are the embodiment of free speech, a fundamental pillar of any free and democratic society. During the pandemic, journalists have been on the front lines in the fight to get the truth out. It's critical time for fact-based reporting. With COVID-19, incorrect information can be deadly. Korengana ni kiombe kia United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO kuru mwaka bwe ya mochimi kianda merongo kianda ni tatu wetani abarali bwe ya mochimi sano nebere baitirwa sokoralia mangana asechi report chabali kia mangana baitirwe chikesi kianda asechiri komichi abaiti abo mbali gokolerwa kende ase kitabu kiabo obo maene tiboli kokota gose truth never dies ekiombe kyo kiamenta goteba ekera barali bagosariliwe gasi yabo ebikorwa byo kugenda mamincha n'obugima obukurumi nabo igo bosale bw'ichinginjo aho nigo bokomente kana se binyoro gose society. Today, as we mark the International Day to end impunity for crimes against journalists, we must do our utmost to prevent violence against media workers and create a safe and enabling environment for journalists to perform their work independently and without undue interference. Asemero beliye kiombe kyobo mubwechinse the UN Plan of Action igoro yoburendi bwa baralia nigo kegochika babwatani aho ebyombe bya baralia amane ebyombe binde byonsi biregati byesoke na gukwanira gosaga na konde gwansi ya baralia. We must support those brave individuals who put themselves in often difficult or dangerous situations to get us the information we need, to challenge us to be the voice of the unheard and to hold those in power accountable. It's our job to protect journalists so they can keep doing their job. Abaralia korendwa sobo saga ni bonde bonsi negati emerobere ya mangana ali amanene gosechya chanda chiri chinene chira samarro yo mwaka w'ekirubire na 30 ali akoleta magendero gose sustainable development. Na semerobere ye chinse chira bwatane na korosyo bwamate obubo koleta magendero bakagoika sitomenyete gose binyoro ime ekero murali akulimigwa no muganda bwa bantu itwa. Vincent Monda, Nsoko TV. Bienvenido sana, mulkito Vincent Monda ase robotiro. Oskobosio sa robotiro ndo marai wense Dr. William Ruto ni kagende tagosioria amagendero ase chinsemo au kwana kura sensemo ya viga ni gali eira yokorosia eserikali ase aenekia gochikwaga cha chichiro nabo igo chinyomba chirigorirense elikwanekia obokoreri obya ase county yo. Mulikito Dominic Ondeli na mange. Maigayo muraibwensi ya Kenya umuske William Samoei Ruto kobeke kambi me county ya Vihiga nigo ene kireba menyi boro gongoro ga magendera ya serikali ya baretera ayani gene kigwa ase kanisa ya African Divine Gamalenga me county ya Vihiga ekero umuske William Samoei Ruto aikirana amona baraibanda bange. Viongozi hizo barabara nimekuja kuzianzisha na zile barabara zingine zote ile ambayo ilituletea kisirani huko inaitwa Kombewa, ile ya Maseno, Kombewa, Kalandini, hiyo pia nimesema ikamilike kabla ya Januari mwaka ujao mimi nikuje nifungue. Watu wengi wako giza hapa Hamisi, na ndio sababu hiyo tumeweka mpango kama serikali ya Kenya. Pesa Kimoze sasa anajua mahali iko. Tumesema shilingi bilioni 1 tuweke hii kaunti yenu ya Vihiga, tuunganishe manyumba ya wananchi 15,000 mpya hapa Vihiga, na waziri wangu atakuwa hapa kuhakikisha hiyo kazi inatimika by June next year. Hiyo manyumba 15,000 ziwe zimeunganishwa na stima, na kama kuna zingine zitabakia tutaendelea na kuzishughulikia until we make sure that every home is connected to electricity. Tumetafuta ardhi ekari 20 na mimi nitatoa pesa milioni 900 tuweze kujenga stadium kubwa hapa Vihiga. Program yetu ya housing nimesema kama kuna county ambayo inahitaji mpango wa manyumba ni county ya Vihiga. Hapa Vihiga tunataka tuwajengee nyumba 10,000 na nimekubaliana na hawa ndugu zetu waheshimiwa. Tunataka kujenga ya kwanza hapa Hamisi 1,000. Tayari tutatangaza kandarasi. Kuna ile tumemaliza hapo Majengo, tunaanza ingine 1,000. Tunataka kuweka Luanda pale nyumba 1,000. Boigo muskiritu nigakwa neme chandera ase obokore bw'ikinya gitari mense ya Kenya. Ase bono arume bango batware rigo siria eme chande yeiga.
shida kubwa ya madaktari ama shida kubwa ya dispensary hospitali zetu ni kwamba mwananchi anaenda pale anakuta hakuna dawa. So we now have a way of sorting out maneno ya madawa. Dawa ikitoka kule Kemsa Nairobi isiende Vihiga town, iende kwa zahanati yenyewe, iende kwa kama ni dispensary, iende moja kwa moja mpaka dispensary, ama moja kwa moja mpaka health center, ama moja kwa moja mpaka hospitali. Umuwaziri w'ebyombe umuske Wycliffe Ambesa oparanya gaira chinga kiechiga gukwanira abakore b'ekiama kia Orange Democratic Movement gose ODM gotigara kumusira umuske Ruto buna yarenge ganga yanya gusira umuske Raila Amolo Odinga ase bono asabire ababwatani b'ekiama kia ODM gotatwara okongusanana. Na Raila amekuacha mahali, amekuacha na Mheshimiwa William Ruto, na yeye wakati alituacha alisema tukae hapo na tufanye pamoja na Mheshimiwa William Ruto, na sisi tutaendelea hapo hapo na wale wengine ambao wako ODM ambao waliongea mbele yangu. Nataka niombe wale wa ODM ambao wako hapa, tufanye kazi pamoja, tufanye chama chetu kiwe na nguvu, mambo ya malumbano tuwache na tusupport Rais William Ruto alinde inji hii. Kuripoti ya Ensoko TV nchini Dominic Onderi, Nyabuto. Tinga kecho boigo nigo abarai babere bagwesoke bene na boigo kogokera oborai wa Dr. William Ruto anene maiga yokomwenia nyagwesira Raila Odinga nigo bagokera Ruto asemero bilia bete gakobeka na kwene kiabuna Raila Odinga obere gakoenigwa asinchira ya maskani. Your Excellency, as a community from the Luo Nation, let me take this opportunity to thank you for according Baba the most dignified funeral ever seen on this part of the Republic. And Honorable Mr. President, we as a community are now certified orphans. And I've never seen any orphan giving conditionalities. And therefore, our quest to work with you and to lend you support is both unequivocal and unconditional. And Honorable Mr. President, we will stand with you because of what you believe in and what you have done. It may be lost to many that on the 30th of June, as we were turning a new page for financial and fiscal year, Mr. President, together with his cabinet secretary in charge of Treasury, had already sent all the monies accruing to counties under devolution. And Honorable President, as members of Parliament, we also received all the monies under NGCDF. And therefore, this year, we are beginning on a new slate with you, Honorable Mr. President. Honorable Ruto, as a community, even as we mourn, we want you to hold our hands. Baba led us for the last 40 years, and we are giving ourselves to you, Honorable President, to work with us and walk with us. Mwanche murigeli akora sorwa tiuri nigo tokonyorera umutima komokeigo tuskatonyegera kurende ngoira na tole asege keke kirebo selinde tobe togukumanya amange kurende ndoche nga mbaroro bagendete kobwatia amaya imeyenso ko TV ekerondo chenga Dominic Onderi agatebanga keep following Ensoko TV White Dove Moraga tebanga watching from Karen End Jeria kiruba tanga korwa ngumbu manama Barin Kingdom goika Ensoko TV Nairobi Colton Otto awatebanga following live from Nairobi kerondo chenga Jeria kiruba tanga Matiang'i mbele iko sawa our own son the 6th kerondo chenga Charles
umwalimu Charles Lwanga atangano bale no morugio ye Jacqueline Kwamboka kurwase county ya Nyamira Kenyerere basement agatebanga Sunday edition iko sawa mbia mono sana abungati ya bali bagendeta kulika ujumbe cyabo nabayigo kubwatia amayo mwanchi muri toska tonyegera ngwino ntaraseke keke kirebosyo linde tokumanya manga senchira yo boykerano Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi Nugalite printer a photocopying machine gosetone tago chande asobokoreri buao ika aseduka Nairobi copy machine solutions bwenyo rich machine ao chigutumekasi chobese na bwegas chinsemo choboncholia Ligurito niliyokokera nigoto kobera ekero kuagulire nigoto gutuka samagacho atembo house lirongo liya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati iyo mucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4, zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Samange tuakere simi ase namba 0700259909. Nugane tibyome bitingu bitari kuboneka na kokota bwango. Ebyuma bikomenya asige kigetambe na gokobo kwali bya asemermo yao. E company ya Davis and Shotleaf. Nero munyangongo asika kimyaka 52 na kianda. Asobonia bwebyuma ao byobye bwekerengo kya iguro aseriguriria. Nigo bakonia chimota chipambu kya mache ekyo gusyalira ebimerya mache chigenerator chisolar panel amone chimachine kyo gukenura mache nkwaga bari swimming pool na kugisibya nkoni baramalyogo yo gukenura mache asumu cyo busongo Davis and Shotleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligirenetie negedesenie kenege Kigali asamange bakiresimi ase namba 0708623645 gose 0711079840 gose 0711079324. Mwanche murigeria ngokwarigania sentunda ya kabere chinga kitogenda gusanga ime ya maya Ensoko TV. Oskabasio asoro Trondo muraibe kiama gya DCP Rigathi Gachagua niga mochirie umuraibense Dr. William Ruto asogotasika abantu ba Mount Kenya. Oigo nigo aerera ogotaisanika kwae asobokoreri bwe serikali anene asensemo yobora yobobe nabayigo botumeki obobe wechibesa. Okwana ime county ya Murang'a nigalira yogocha komwaka isiko asobocholi bulebosio. Sisi wewe Githinji tulikuchagua, tulikupenda, tukakupatia kura zetu zote, ukakuwa mfalme, ukafika pahali ukatusaliti, ukatudanganya, ukageuka sisi, ukahangaisha biashara zetu, ukafuta watoto wetu kazi, ukaharibu kila kitu, ukaharibu masomo, ukaharibu matibabu. Sisi tukawachana na wewe. Sasa umefika pahali unatuma ile mtu yako ya standard 3
anatukana sisi, anatukana jamii yetu akisema sisi ni roho chafu. Alikuwa pale akasema Uhuru Kenyatta ni roho chafu, akasema Rigathi Gachagua ni roho chafu, akasema Martha Karua ni roho chafu, akasema Justin Muturi ni roho chafu, akasema Linturi ni roho chafu. Ni matusi si matusi? Ni madharau si madharau? Wewe Githinji ujue sisi sio roho chafu, wewe ndio umechafua roho zetu. Na ndio utajua roho zetu zimechafuka mwezi ya 8 2027. Utajua roho zetu zimechafuka. Mimi huzuni yangu ni wale ambaye watu wanatoka hapa mlimani wanatembea na Githinji, akitukana sisi kama jamii, akituita wakabila, akitukosea heshima, akisema sisi ni roho chafu. Na nyinyi wale mumetoka hapa mlichaguliwa na watu ya Murang'a, na watu ya Kiambu, na watu ya Nyeri, na watu ya Kirinyaga, watu ya Nyandarua, watu ya Embu, watu ya Meru, munapigia Githinji makofi kwa kutukana sisi kama jamii. Nilipokuwa ofisi nilipigana na pombe haramu, kweli ama uongo? Imerudi haijarudi? Huyu Githinji alisema pombe irudi hapa iue watoto wetu, kwa sababu anatuchukia kama jamii. Na sisi ndio tulimchagua. Ile kisu anatumia kuua sisi na kuhangaisha sisi, sisi wenyewe ndio tulimpatia. Na ndio tuko na uchungu sana ya kwamba sisi tulikufanya rais, na ile panga tulikupatia ya kuongoza unaitumia kuangamiza jamii yetu, unaitumia kuua watoto wetu jamii. Na sisi ndio tulimchagua. Ile kisu anatumia kuua sisi na kuhangaisha sisi, sisi wenyewe ndio tulimpatia. Na ndio tuko na uchungu sana ya kwamba sisi tulikufanya rais, na ile panga tulikupatia ya kuongoza unaitumia kuangamiza jamii yetu, unaitumia kuua watoto wetu. Ababwatani be serikali niko bagendete nemeroberio yokoligia abantu asensemo ya Elgeyo Marakwet maiga yembure nyinge gotwa neliro bakwanyoka ekikirete abantu 22 gosiria obugima. Mwasiri boburendi bwaime Kipchumba Murkomen ni garure ngora yaye yabene gucia ase bali basiririe aba mwabo nakobori abantu konganya korwa ase chinsemekyo. Morobeli obukoligia abantu bande 29 nigo ogenderete. Our Ngao officers, our county commissioners, the regional commissioner is well briefed to make sure that we give out early warning and an alert to everybody to go to safe ground. Today, I think the search should be able to lead us to a number of persons who are missing. And you know, in law, you cannot say they are dead until they are established that that has happened. So the missing persons will continue being searched. It's very sad, by the way, that some families lost 5, 6, immediate family members. So it's not a very easy thing. Those who have been injured, the government of Kenya is going to pay all the hospital bills. For those who have lost their lives, the families who are grieving, the government of Kenya is going to stand with all these families who are grieving at the moment to ensure we have a proper and decent send-off of the Abakenya bamenyete asomo baga Okenya na boigo Tanzania asensemo ya Isabania nigo bona baburirie serikali ya Kenya wesona nigati eligo sonsora omuchando olio ayankubwatikana no gochererwa n'abanyanyimbo ba Tanzania asebinte binge byabeire bigosaliwa maiga yobochori koera asamatukabere aitire nonya nabo nigo baenekire gotake kura asensemo ya Tanzania nakoboria kogendera nimero beli yabo tambe. Studio tumulikire na riene kirigwe asensemo yechigasali.
Alpha, interim coach pale Fortune Sacco, na tunashukuru sana kwa ushindi ya leo kwa sababu ni Mungu ametupa. Timu yetu tunajaribu kustabilize, tulianza vibaya, tulizungumza game zetu kwanza 2, sasa tunajaribu kustabilize team. Tunajua tunafaa kuwa pale juu, tunafaa kuwa number 1 ama number 2 ama number 3. Juu tunaenda kwenda KPL. So ninashukuru ma players wangu, wamekuwa na right mentality, wamekuwa na positive mentality. Tulikuja hapa tuka-agree lazima tu win. So wako na hiyo mentality, wako positive, wakapiga ngoma. Hata after kuconcede wa kwanza bado waliamka, wakajua tumekuja kwa biashara. Na by the end of the day wameweza kutupatia win, na tunashukuru sana. Tulizi game za kwanza 2 na saizi tunajaribu kustabilize team. Na ukiangalia mechi ina ambayo tumecheza sisi, tumepiga draw 2 na win 2, so tunajua tu stabilize na tunaim pale juu. Tunajua pale juu ndio tutafaa kukua top 3 ili tuweze kuenda promotion KPL. Assistant captain Fortune Sacco. Maoni kwa game ni kitu tunaweza credit hiyo win, ni tulikuwa well prepared, tulifika ground mapema, sasa ilikuwa juu, kila kitu ilikuwa sawa, tulifika mapema. So I think preparation pia ni muhimu sana. Na hiyo preparation ndio imetupea hiyo mentality ya kupush leo. 2 points away is a big motivation to us, because if you can win away, definitely at home we can still push for a win. Tumecheza Gusii Stadium na hatuja succeed. Tuli expect game yetu ya kwanza hapa Gusii Stadium tutashinda, but tulianza kidogo, naona vijana hawako katika ile hali yao nzuri vile kawaida wamekuwa nao. Sijui kama ni uoga ama ni nini imewafanya, but kitu naweza ni mwanzo. Leo tumecheza hapa hatuja succeed. Itabidi tu adjust na tucheze vizuri zaidi ya vile tumecheza leo. Tutashinda. Mechi inafuata lazima tujitahidi zaidi ya vile tumefanya leo. Tumeona, nadhani tutaongelea shughuli yenye haijafanyika vizuri leo. Next match na believe iwezi kuwa the same vile imekuwa. Tutageuza mambo zingine hapo venye tunacheza. Yaani kuna vitu kadhaa lazima tutajust, na mimi naamini itakuwa tupoa, itakuwa sawa. Mwanzo hivi ikiwa hivi, then inakuonyesha Wanche murigeria eyo ni timu ya Gucha Stars FC ekera yabage kogosolia ni timu ya Fortune Sacco FC korendo mwanche muria chikuraga chinsa isato ndochikoba togukomanya amange gwikiraga bo mwanche murigeria nongo ikira omoerio bo kumurikira amaya asebire biga Toskato nyegera kenda kubwatia amange ya gokorekana Imeyen Soko TV iliane Kerubo Frida nabalito watrana soko neke buna chibicha neliogi ya gwikira sole a century ya benenere toldi bakubwatrana na Barnabas Ondali iliane Kerubo Frida tarobotko horobia.